Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam. Inta ibasa, di umuna Juan, Kapitulo 3, versikulo 18. Anak ko, saan tayo kuma nga agayat babaan iti sao, wano sarita laeng. Ipakita tayo kit diti panagayat tayo, babaan iti aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biang. O anya, nakarubot kan? Matuloy ta? Ne, apay kit dinasaan. Wagas ti panagtulong daytoy. Kasla saan ka nga interesado at tumulong iti padam a tao? Saan mo't nga iti kasta? Ala, parta kam nga rod. Tadagasan tapay dagiti bagas ken delata nga ited ta atulong kadagiti na biktima ti bagyo. Onya, agdaretso ta ka din ang mga lakadag iti relief goods. Dumagas tapay di ta pagpawasingan. Tapay manan. Kat no di mo matuwi na singan day tulugan. Nakapitpitak. Do naman, ano kumaaya? Ay na, kababain kadagiti kukumarek ken kukumparek. Ibagadan tupay asaan abaro day tulugan ta. Makitam day tanga ugali. Tumulong ka ko nam. Nga madlaw mo't amapan ka lang agparamag. Anya? Apay anala daw kayo. Ay na, pasensya kan kumare. Di magas kami pa'y ngamin ije bangko. Napan kayo manin nagtipasit anya. At damat basit at? Ay na, da kayong agasawa. Talaga ang successful ti business yo. Saan mat? Oh, ayan nga'y dagiti agbagkat iti relief goods. Anda ka di pa bagkat mo? Wan mare, gimatang kami kinilakay ko. Ado di talugan. Ay, mayak matno kasta. Iti kasta, ado ti maiwaras tayo. Sika nga'y mare, ada ka di mat maitad mo? Una, lagi dyan niyo. Lagi dyan nabuntuon iti. Ah, Manungay ti gastos mo, kadagiti ginatgatang mo a relief goods, Mari. Syakat, umabot iti 50,000 pesos. anya? Basit la abanag dayta, Mare. Naglastog kit din dayja ako mare. Asino ako marem? Asino pa'y? Ni Benny. Ni, apay nga ibagam ti kasta. Gapo ka ditad ato tinited na relief goods nga mitisi ka? Amo ka. Inutang na laang dagijay. Do na, apay nga minaya di mo maikat day tanga ugalim. Anya nga ugali. Day ta kinaparamag mo ah. Oh, anya ti inaramid mo ijay. Idadda tayo ni Jay Squatters area. Naglinong kan. Di mo pa'y maiturod ti umasidag kadagiti taga-squatter. Asit gakit din dagijay kat di da pa'y agdigdigos. Unay ka na eh. Pasigla pamarang dagiti aramidam a panagtulong. Hey, sumardang kan. Kontrabida ka. Maturog ak manlangan. Agasam da ita? Nakasurat tinagan nyo kadagiti sponsors kan donors? Kasta ka di? May kadwa kayo kadagiti kadakkelan tinaited atulong kadagiti na biktima iti bagyo. Nakita? Wen! Uray di simbaan. Da kayo munti kanayo na madakdakamat. Kasta gayam. Ado talaga ti kwartayo ah. Kaya't milang ti tumulong. Can believe dagiti tattao kada kayo pare. Sige laang mare. Agorder kayo laang. Syakti makamong agbayad. Sapay naggina dahito nangawisam kada kami a restaurant. Anya ko maita. Sabaya talaga ti much money. Damagat man laang, Mare. Manong ka di akarats, dahita singsing mo. Ah, daytoy. 24 carats lang, Mat. Nangina siguro dayta niya. Saan matunay? Nanggatang iti dayta. Ijay Hong Kong, mare. Idinapan kami nagturkin nila kay ko. Kasta ka di. Kat isumaruno apapanan mi, ijay Australia. Oh? Anong sakpay dayta? Irugi mi pa'y ti plano mi kinila kay ko at tulungan dagiti marigrigat nga estudyante. Scholarship.
Wan mare. Mangted kami iti scholarship. Anya man hindi pagbagam nga scholarship. Di mo ammo no anya ti scholarship? Kaya't mo man lang ang dagpasikat. Isokas naman hindi pagbagam. No saan ka nga interesado? Okay lang. Bayam asya. Amukmat ka ti pampanunutan. Kaya't mo manan nga ibagada, ama nagtulong ka. Ay na Noel, ag-drive ka kadilaang. Anyaman akayat kong aramidan. Di nakbiyangan. Di nakkontraan. Lolo, kayat ko ti agadan. Ngam sa andak mat akabailan apagadalan dagiti naganak ko. Ingka magisarita kina Antim Adona. Tamag ko kat adda scholarship na. Naguyong mat ni auntie, lolo. Saan? Kasjay na lang dayjay. Hanggang nasingput na Antim. Sige lolo. Iturtured ko nga umasidagkan kwa na. Ag merienda ka lang, Jocelyn, ha? Pangururayam ka na ang team. Ta agsuksukat pa ilang amin. Wan uncle. Noel, Intan. Ay, auntie, adaak. Apay? Nadamag na di scholarship mo. Kaya't ko na kasi katirumbang akasarita na. Ay, saan? Basta-basta dayjay. Auntie, anya ka di dagiti kasapulan? Ado. Unay kamatan bakit? Kana kam dayta. Kasarita may tinasayaat. Ay na, maladaw akong iti trabaho. Intan, lakay. Auntie, mabalin ka di asumragak iti scholarship yo. Panunutak pay. Anya nga iti ko na ni Antim Adona, Jocelyn. Panunutan na kanupay mat, lolo. Apa panunutan na pailaeng. Jakman ammo. Kasla napudot man ang ti ulo na iti nagsarita kami. Mala. Bayam, ta siyak ti makisarita ken kuana. Nabuyak mo ti pa ng interview da kani bakit mo? In-interview da gayam. Makapa-inspire ngamin dagiti aramidin nyo at tulong kadagiti marigrigat, paray. Kaet ad-adda itan. Taadda man ang scholarship yaw. Wan nga rod. Meta. Swerte ka kini misis mo ah. Agsasaro no dagiti project na para kadagiti marigrigat. Wan nga rod, pare. Hanggang mapayngay. Kasla nilang mo't bakit mo tintresado, paray. Interesado akmot ket. Kaya't ko tulungan ni bakat ko. Iso na lang ta. Taan niya. Jack mo. Jack may lawlawag, pare. Itay pa yung agur-uray ni Jocelyn dita salas. Ibagam nga awana. Anya? Pagawi man day ta babae. Dona, mangnamnama di ka anakam. Amay sa kadagiti maikan iti scholarship. Addan ng tidak. Anya? Anya nga'y kumati maganab ko no iraman ko day ta babae. Nalabos kamot, Dona. Ala, ing kapagawidanan. Jack kayat asangwan. Ay na. Mayat gayam ti tumulong, tatang. Kitaan nyo, nagadon dagiti agbilib kanya. Dayta ka dilaeng di panggapaw no apa tumultulong ka. Kitaan nyo, ado dagiti media nga umay mang interview kanya. Gapo ka dagiti nga aramidat. Agasin nyo, negosyante ama nagtulong. Ado dagiti kayat mo ang matulungan. Ang kasanon ni Jocelyn. Anya, Kapag yam amis mo, kasapulan na titulong mo, apay nga raw na di mo matulungan. ay, ni tatang mat, di man perjan ti diskartek. Di mo mat kumapilpil yan dagiti tulungam Sakbay nga umadayo ka, tulungan pa'y dagiti asidagkan ka nga kasapulan mo ta iti tulong. Anya nga'y kumati maganab ko. Wen, mapalin asaan ang makita day tatimidya. Ang iti matang ti Diyos, dakkel abanag day ta. Adula, amin. No tumulong ka, di mo matpilpil yan Uncle,
Kayat ko kumati makaturpos iti panagadal ko. Ngam, apay akas ladinak mo't kayat at tulungan ni auntie. Ala, saan ka madanagan? Siyak ti makamu iti scholarship mo. Talaga, uncle? Wen, isapulan ka. Agyaman ak unay no kasta, uncle. Lolo, naka-enroll akon. Ay, nasaya at matano kasta apaw. Tinulungan nak na Uncle Noela makaala iti scholarship ko. Ay, nasaya at no kasta. Kasano? Napunumot ka nun slot iti scholarship ni auntie. Iso asabalin tinangisarkan na kanyak. Mala, saya atim ti agadal, wine. Well, lolo, Hmm. talaga nga agadalak anaimbag. Makaturpos nga ta amin, dagiti estudyante nga ni kami ti scholarship. Apay kit tinasan. Unay kan doon. Matulungam ti sabali a tao. Ngam di mo matulungan ti mismo a kabagyam. Agis iskwelan ni Jocelyn. Apay nga ipalagip mo mananday ta. Ala, sapay la ko ma. Taamuda kanto atalyawan dagiti tinulungam asaan mo matakap kabagyan. Kas kinunakon Noel. Apay kit din asaan. Lolo, dandani akon makaturpos iti kolehyo. Ay na, saya atim nga rod apaw. Well, lolo, Dean's Listerak. Uray sa anak nga agbalin a cum laude, basta makaturpusak. Ay, pudno day ta. Kat no makagraduate tak, agbiro kak adagos iti trabaho. Daytoy abaligik. Isagot ko kada kayo kan ni Uncle Noel anang tulong kanyak, lolo. Ay na, Mare, jak amo ang nagsaksakit ka. Nabayagak iti ospital, mare. Iso ana ila ko midagiti alahas kandagami. Tapno adda pagpaagas ko. Ay, oray siya. Agtumtumarak mo't iti agas, Mare. Kasta ka di, mare. Adon tinabaliwan. Pudno day ta, mare. Dagiti tinultulungan ta idi. Awan man laang ti makalagip. Kasta talaga ti biyag, Mare. Ngam di napadag. Timulong ta, idi kapigpigsaan ta. Pare, kumusta nga itibiyag tinag-retire? Ay, kailiw ko tagtrabaho. Ngam sana na mapalin talakayin da tao. Jakpay kayat mo tag-retire. Hanggang talaga dumtang day ta itibiyag tayo. Pudno day ta pare. Aywan, masakit ka nung gayam ni Kumaray. Huwag meron. Kahit kumusta nga yan, paray. Ay apaw, dakilan ti gastos mi ti panagpapagas na. Ay, Pudno nga daw ti tinulungan na ide. Ngam oray may sa kadakwada. Kat awan man la ti umay agparang. talaga akas ta tibiyag. Lipaten da ka, numayaten tibiyag dagiti tinultulungam. Auntie, malagip na ka di pay? Jocelyn. Wen auntie, naglibak iti trabaho. Tapno umay kabantayan. Agyamanak balasang ko. Tasaan ka nakalipat? Wen auntie, ni Uncle ngay, O may inton madamdama. auntie, agpaimbag ka wen? Saan da kayo abaybayan? Da kami ka ni Uncle. Da kami timang bantay ka da kayo. Agyamanak unay balasang ko. Katsapay la kuma. Tama pakawan nak. Kadag iti madingem pakpakitakan ka idi. Di ka man lapulos tinulungan. No tumulong ka, saan anaskan nga ibunan nagmo? Gaputan no kasta ti aramidam.
naawat mon ti gunggunam. Dagiti napakumbaba at tumulong, pakaragsakan danto ti supapang na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo ang